Mama, Ndewono. You're welcome to another time with Teacher Princess. I am so excited to see you. I bet you are also excited. We're going to learn something very interesting. Can you tell me what this color is called in Igbo? What's the color of my wristwatch in Igbo language? We're learning that today. We're going to learn how to say different colors in Igbo language. Are you excited? I am so excited. Now I want you to pay rapt attention because we're going to play 2 games at the end of the lesson. Please be focused. If you're unable to answer the questions, then go back to the video and watch it again so that you know the answers to the questions. Today we learn how to say colors in Igbo. We can say it by saying onacha. That means it is color. Oroma oroma, orange. Onacha oroma oroma. It is color orange. Odo odo, purple. Onacha odo odo. It is color purple. Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, green. Ọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. It is color green. Ire ire, pink. Ọ na-acha ire ire. It is color pink. Anụnụ anụnụ or igwe igwe. Ọ na-acha anụnụ anụnụ. It is color blue. Oji, black. Ọ na-acha oji. It is color black or it is dark in complexion. Nzu nzu, gray. Ọ na-acha nzu nzu. It is color gray. Edo edo, yellow. Edo edo, yellow. Ọ na-acha edo edo. It is color yellow. Mmemme or ọbara ọbara, red. Ọ na-acha mmemme. It is color red. Aja aja, brown. Ọ na-acha aja aja. It is color brown. Ọcha, white. Ọ na-acha ọcha. It is color white. It's time to play a game. You're going to play with your sibling. Identify the object correctly. If you get the correct color, you get 1 point. The person with the highest points wins this round. Kedu nke na-acha aja aja? Kedu nke na-acha aja aja? Choose. Kedu nke na-acha ọbara ọbara? Kedu nke na-acha ọbara ọbara? Choose. Kedu nke na-acha anụnụ anụnụ? Kedu nke na-acha anụnụ anụnụ? Choose. Kedu nke na-acha edo edo? Kedu nke na-acha edo edo? Choose. Kedu nke na-acha oroma oroma? Kedu nke na-acha oroma oroma? Choose. Kedu nke na-acha odo odo? Kedu nke na-acha odo odo? Choose. It's time for the next game. This time around, the person that gets the highest number of points wins the trophy. Let's go! Kedu ihe ọ na-acha? What's the color? Kedu ihe ọ na-acha? Kedu ihe ọ na-acha? What's the color of this puzzle? Kedu ihe ọ na-acha? Kedu ihe ọ na-acha? What's the color you see on the kite?
Kedu ihe ọ na-acha? What's the color on this set of stacking toys? Did you win a trophy? Hooray! Welcome back. I know that was very interesting. Now you know what the colors are in Igbo. Going forward, I want you to identify objects in your house by these Igbo names that you have learned today. Okay? That will be all for this week. I will see you in our next video. Kodi.